kod mada. Familia more gwenge mag Ebubai Musitinyi e kaunti ma Vihiga yuago wuodgi ma jahigni 26 ma bende jiji ne okawo ngimane ok owuon kaluwore kod ruoth ma gweng'no Paul Opiayo. Jagono ne okawo ngimane ok owuon okinyi ma kawuono. Opiayo wacho ni kata odoko ni familia mar jagono pok oyango kaponi ne nitiere gwandruok moro amora mane nyalo miyo jagono okawo ngimane ok owuon. Min ode to wacho ni wuon pargi ne odoko to otieno manyoro kane ochalo jalno ma bende nochwanyore kamoro. Nimepigiwa simu na mzee mmoja anaitwa Cosmas Okwayo kwamba mtoto wake amejiua. So nimefika kwa boma nikaona kweli mtoto amejihang, na mzee anasema hawakukosana na mtu yote. Hata bibi nimeongea naye anasema hajakosana na mtu yote, lakini tangu jana atoke kazini na anakuanga fundi wa manyumba alikuwa na wasiwasi mingi na simu. So bibi akijaribu kumuuliza kuna shida gani, yeye hakumwambia kuna shida yote, lakini alikuwa na wasiwasi sana. Akakaa nje kwa giza, hata taa sasa security akakataza wasifungue. Sasa akashindwa shida gani. Opiayo kwa Uganda mondo mi kik ling ka gin kod chandruok moro amora mondo mi bende gitema yudo jogo ma bende ginyalo losogo moloyo kawo ngimagi ok owuon. Amelala vizuri, ameamka mwendo wa saa 10, akasema anataka kwenda kazi, anafanya kazi Siaya, anaenda kupanga vitu yake vifaa ya kazi. Kumbe ndiye alikuwa anajipanga na akaenda akajinyonga nyuma manyumba. So ningependa kuambia tu vijana wetu kwamba kama kuna shida na familia ama kama kuna shida yote, tafadhali kushare na watu wengine so that ukue na uwezo wa kusaidiwa hata kimawazo. Kujiondoa uhai sio suluhisho. Kwa nyime